Haleluya bene data, Imana ishimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ni Bishop Sahabu Filipo, nifuje ko twongera kuganira ijambo ry'Imana. Imana ibahumurisha. Turabasabye kugira ngo abo tugiye kubana mu ijambo ry'Imana mudufashe, mwadukorera share, mugakora subscribe, mu by'ukuri mukadukorera like kugira ngo ubutumwa bwiza bubashe kugera ku bantu bose. Kandi mu by'ukuri mwamanakoze muduteye inkunga kugira ngo tubashe kuhagarara mu ijambo ry'Imana neza. Imana ibahumurisha. Rero nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana. Umutwe w'ijambo shaka ko tuganiraho uravuga ngo kubana n'Imana ntago Imana yaguterera. Iyo wabanye nayo ntago yagutererana. Iyo ugeze mu bibazo ubana nayo, wagera mu byishimo ukabana nayo, kuko uri kumwe nayo. Imana ibahumurisha. Rero iri jambo nifuje ko tuganira, ndakwinginze kugira ngo ubane n'Imana, womatane nayo. Niwo matana n'Imana, Imana izabana nawe. Niwo matana n'Imana, Imana izakugirira neza. Niwo matana n'Imana, Imana izakubera ubwihisho. Imana ishimwe. Tugiye kuganira ku bagabo babanye n'Imana bayishingikirizaho. Imana ibana nabo badatinya urupfu, badatinya inzara, badatinya akaga bahura nako. Imana ibana nabo kandi yigaragaza ko ari Imana mu banyamahanga. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndakwinginze rero kugira ngo nawe inshuti yanjye muvandimwe bana n'Imana. Bana n'Imana, kuko nubana n'Imana ibyo ubona byanze bizemera. Haleluya. Nubana n'Imana ibyo ubona bikurwanya, Imana izabikuraho mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndakwinginze ngo ubane n'Imana. Niko umutwe w'iri jambo nifuje ko tugiye kuganira, niko uvuga. Imana ishimwe. Turaganira rero mu gitabo cya Danieli. Mu gitabo cya Danieli turaganira ibice byaho bitatu. Turaza gusoma n'umurongo wa 24. Ni inkuru za Danieli ndetse na bagenzi be, ubwo byari bikomeye, ubwo byari bigoranye, ndetse bategeka ko babafata bakabashyira mu itanura ry'umuriro. Umuriro wakaga, wagurumanaga. Byari ibibazo bibakomereye, zari intambara zibakomereye, ariko Imana iri mu ijuru kuko bayiringiye, Imana ntabwo yabatereranye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero reka tubanze dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Danieli ibice bitatu umurongo wa 24. Aratubwira aya magambo ngo, uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama bati, harya nitwajugunye mu muriro abantu batatu baboshywe? Baramusubiza bati, ni koko nyagasani. Arababwira ati, dore ndareba abantu babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa kane irasa n'iy'umwana w'Imana. Nebukadinezari yigira ku munwa ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati, yemwe Saduraka na Meshake na Abedenego, mwabagaragu b'Imana isumba byose mwe, nimusohoke. Haleluya. Muze hano. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya.
iri niryo jambo ry'Imana nifuje ko tuganira, niryo jambo ry'Imana nateguye ko twaganira. Imana ishimwe cyane. Rero nshuti zanjye, ndinginze cyane kugira ngo iri jambo tuganire mu by'ukuri kuri iri jambo ryo komatana n'Imana. Saduraka na Meshake na Abedenego bategetswe gusenga igishushanyo kibajwe. Aba bagabo bari barizeye Imana, aba bagabo biringiye Imana, baravuga ngo ntabwo twebwe dusenga igishushanyo kuko twizeye Imana ishobora byose. Ntabwo dushobora, nubwo ryari itegeko ry'umwami ryuko bagomba gusenga icyo gishushanyo, baravuga ngo twebwe ntabwo dusenga icyo gishushanyo. Umwami abatumaho arababwira ngo ninde wabagiriye inama yo kwirenza itegeko ryanjye? Baravuga ngo ntabwo tugiriye inama, twe twizeye Imana ntidushobora gusenga ibishushanyo bibaje. Umwami aciteka ko babafata bakabajugunya mu muriro, bacana itanura riraka bararyenyegeza, bategeka ko baryenyegeza gatatu, itanura bararyenyegeza riragurumana cyane. Ariko aba bagabo bari bizeye Imana, arababwira ngo nimudasenga ibi bishushanyo ngewe nategetse murapfa. Baravuga ngo twebwe twizeye Imana ntabwo dushobora gusenga ibyo bishushanyo, naho iyo Mana yo mu ijuru itabasha kudukiza, twebwe tuzapfa tudasenze ibishushanyo. Vuga ngo twe twizeye Imana, twabonye imirimo y'Imana, twabonye ibitangazo by'Imana, twabonye Imana ikora imirimo idasanzwe. Ntabwo rero twebwe turajya gusenga ibishushanyo, twarizeye Imana isumba byose. Haleluya. Hanyuma nibwo Saduraka na Meshake na Abedenego baravuga ngo ibyo biragatsindwa n'ibikabaho. Nawe wabonye imbaraga z'Imana, nuhindurwa n'ibihe nshuti yanjye, nuhindurwa n'ibihe. Wabonye Imana ikora ibitangaza, wabonye Imana ikorana nawe imirimo, wabonye Imana haleluya igukura mu rupfu wari wagaragaye nk'uwapfuye, Imana ikuvana mu rupfu. Wabonye Imana igutabara, haleluya. Yewe cyagiye yarakurengeye, yewe yarengeye umuryango, yewe yarengeye abavandimwe, urabibona nawe ubwo bari ibitangaza Imana yagukoreye. Ndakwinginze nshuti yanjye, umatana n'Imana, nuhindurwe n'iminsi, nuhindurwe n'ibihe. Haleluya. Komera, Imana yacu iracyahari, haleluya, kandi iracyakora. Imana ishimwe. Wowe wabonye ibitangaza by'Imana, nawe ugitegereje igitangaza, Imana iraje igukorera ibitangaza, Imana iraje ikwiyereke. Haleluya. Uyu mugabo ngo arategeka, umwami yarafite ububasha, yarafite ubushobozi, yarafite imbaraga zo kwica akanakiza, ariko ntabwo uzapfa nubwo baguhagurukira, nubwo bakurwanya. Hoya, Imana niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hanyuma barabafata babajugunya mu itanura ry'umuriro. Iryo tanura ry'umuriro ryaragurumanaga cyane kugeza ubwo abagabo babafashe babajugunyamo. Bibiliya yarambwiye ngo ibirimi by'umuriro ngo birabafata birabica, ariko byica bari bajugunya Saduraka na Meshake na Abedenego mu itanura ry'umuriro. Ngibirimi by'umuriro bifata abo bagabo ngo barapfa, ariko Saduraka na Meshake na Abedenego bo bagiye mu itanura, haleluya, basanga Kristo yagezemo. Imana ishimwe. Basanga kizimyamwoto arahari, intare yo mu muryango wa Yuda. Haleluya. Gicitse cya Dawidi basanga yahageze. Uwo ni kizimyamwoto. Haleluya. Uwo ni kizimyamuriro. Uwo muriro waguhagurukiye, aya magambo yaguhagurukiye, izo zangano bakwanze, humura humura,
uburwayi, yewe izo ndwara zaguhagurukiye, haruje kuzicecekesha, haruje kuzikuraho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndakwinginze cyane, omatana nawe, omatana n'Imana, omatana n'Imana. Nawe wabuze aho uba, wowe wabuze inzu, umuri Imana iraje ibigenza neza. Iyo Mana wizeye n'igikoze isoni, yewe wabuze, haleluya, wabuze kubigenza. Imana iraje kugira neza. Yewe mucuruzi, wowe nawe Imana iraje gutabare. Humura, Yesu ari ku ngoma. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Cyo ngusabye wowe umvira ijambo ni ukudahindurwa n'ibihe. Kudahindurwa n'ibihe. Kiriya gihe ryari itegeko rikomeye. Iyo Saduraka, Meshaka n'Abedenego bataza kuba barizeye Imana ishobora byose, biriya bihe biba byarabahinduye. Ariko kuko bizeye Imana y'inyamaboko, kuko bizeye Imana ikomeye, ntabwo bahinduwe n'ibihe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Umwami ngo arebye neza, arebye mu muriro, arebye mu itanura, ngo abona abagabo bari gutembera kandi abandi bapfuye babajugunyamo. Ngo abona abagabo bari gutembera kandi batembera mu muriro, bajugunywamo baboshye, babatembereye baboho. Imana ishimwe. Ndakwinginze, komera. Ibigeragezo ntabwo ari karande. Ibigeragezo si karande ku bantu. Ibigeragezo biraza, ariko Imana isumba byose, Imana ishobora byose, ifite ububasha n'ubushobozi bwo kuvanaho ibyo bigeragezo bikuriho. Kandi abandi bo, haleluya, babona bidashoboka, ariko Imana ikagukiza. Babona uri uwo gupfa, Imana ikakurengera. Babona utari uwo kubaho, Imana ikakugirira neza ukabaho. Ntabwo uzabaho kubw'abantu, ntabwo uzabaho kubw'abantu babishaka, ahubwo uzabaho kuko Imana ibishaka. Imana ishimwe. Ntabwo umuntu ariho kubw'abantu, oya, umuntu ariho kubw'Imana. Iyo akaremye niyo igira gute? Niyo ikamena. Imana ishimwe. Uyu mugabo abagabo ngo batembereye mu itanura ry'umuriro, batemberamo babohowe bagenda muri iryo tanura. Haleluya. Ngo arebye yitegereje, atera ijwi hejuru, avuga ati ndatunguwe, hariya twajugunya abantu bangahe mu itanura. Haleluya. Ati ni batatu. Ati ngewe rero ndi kwitegereza mbonyemo abantu bagenda ari bane, kandi uwa kane, Imana ishimwe, abareretswe, uwa kane arasa n'umwana w'intama w'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo yegera itanura. Yewe abakujugunye baraje bakwegere kuko Imana itabaye. Imana ishimwe cyane. Abaguciriye akatari urutega baraje bakwegere kuko Imana iraje gutabara. Imana iraje gushyira hejuru. Imana iraje kurengera. Imana ishimwe. Kubana n'Imana n'iby'igiciro, kubana n'Imana n'iby'icyubahiro, kubana n'Imana numva biratangaje, biratangaje, biratangaje. Ndakwinginze rero, wikiyeba wowe ufite ibigeragezo, wikiyeba wowe urwaye, wikiyeba kuko iyi Mana twizeye, Imana yakijije Meshake na Saduraka n'Abedenego, niyo n'ubundi natwe izadukiza. Haleluya. Niyo izagutara, niyo izakurengera, niyo izakugirira neza. Ndakwinginze ukomere, ushikame muri yo. Haleluya. Shikama muri yo. Imana ishimwe. Muri iyi yuzuye umwuka bararirimba ngo njye ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose. Mu bintu byose ngeze ku gupfa. Niko umuririmbyi yaririmbye. Imana ishimwe. Ndakwinginze rero, komeza womatane n'Imana, komeza womatane n'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Aba bagabo mu by'ukuri bomatanye n'Imana.
ndetse bagezaho binjira mu rupfu banze kwitandukanya nayo, bagezaho hafashwe icyemezo babireba, bageraho babibona, bageraho babafata babajugunya mu itanura ry'umuriro babireba, baravuga ngo ya ntabwo twatandukana n'urukundo rw'Imana. Rero nshuti yanjye ndakwinginze, omatana n'Imana, bana n'Imana. Haleluya. Ukuri kumwe n'Imana, uko ukomeza kubana nayo niko Imana nayo ikomeza iba mu ruhande rwawe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero ndakwinginze muri ibi ibihe n'ibihe bigoye, n'ibihe by'ubuhenebere, n'ibihe by'iminsi abantu bari kwiyobagiza, ariko wowe komeza umatane n'Imana. Umva kubana n'Imana icyo bimara, ngo bakimara kubajugunya mu itanura ry'umuriro, umuriro ugurumana, ngo bageramo basanga Kristo yagezemo, bageramo, oh haleluya, arababohora. Muri ibyo yaravuze ngo wowe mutima urushe uza kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire, mubwire buhoro ibikurusha, arakunda afasha. Haleluya. Ndakwinginze omatana nayo, wireba ibigeragezo uri guhura nabyo. Ndabizi neza yuko Imana itagutererana, Imana ntiyakureka, Imana ntiyagusiga. Ubana n'Imana nta buryarya, ukabana n'Imana utiyoberanya, ukabana n'Imana utishishanya, Imana iraza ikabana nawe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Umwami nawe ubwe yaratangaye, atangazwa n'ibyo abonye, atangazwa n'ibibaye. Aravuga ati ko twajugunya abantu 3 mu itanura, none nkaba mbona abantu 4, uwa kane kandi akaba asa n'umwana w'intama w'Imana. Iyo arahamagara ngo yegere itanura, aravuga ngo Saduraka, Meshake n'Abedenego nimusohoke mu itanura. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ku bwabo bagabo banze kwihakana Imana, Imana ihabwa icyubahiro. Ndakwinginze komeza ubane n'Imana, Imana nizakureka muri ibyo bigeragezo ufite, muri ubwo burwayi bwawe, muri izo ntambara zawe. Ndakwinginze bana nayo, ndakubwiza ukuri, ntabwo Imana izigera ikureka. Imana ibaho umugisha, Imana ikugirire neza, kandi wizere ko Imana igiye gukorana nawe bidasanzwe. Uko wakomeje kuyigundira, uko wakomeje kuyinambaho, uko wakomeje kubana nayo, ndaguhamiriza ko Imana itazakureka, ntabwo izakureka, izabana nawe. Abashatse kukujugunya mu bakugambaniye, abashatse kukujugunya mu rwobo, abashatse kukujugunya mu butindi, abashatse kukujugunya mu bukene, abashatse umva, arabahagurutse kugira ngo bakuroge, arabahagiye kugucishiriza, arabagiye, ariko Imana iri mu ijuru ntabwo yakureka kuko womatanya nayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Tugiye gusenga Imana. Wowe urwaye tugiye gusenga, wowe ufite ibigeragezo by'ubukene tugiye gusengana, wowe ufite ibigeragezo mu rugo tugiye gusengana, wowe ufite ibigeragezo mu kazi tugiye gusengana, wowe bagiye gutereza cyamunara tugiye gusengana. Umva, Imana igiye kwitamurura yereka bose yuko ari Imana bakurikiye. Imana ishimwe. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Mana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, turagushimiye kutaturetse, kutaduhanye. Mwami, abakunambyeho ntabwo ujya ubatererana. Mwami, abagukurikiye ntabwo wabareka. Saduraka na Meshake n'Abedenego bari mu bibazo, bari mu bigeragezo, bari mu ntambara. Mana, byayoberanye, abantu bahuye, ndetse kugeza ubwo babafashe, barababoha, abantu babakomera, abantu babanyenga. Ariko Mwami uritamurura, mwitanura urigaragaza, mwitanura ry'umuriro urababohora, batembera mu muriro, basokamo batanuka umwotsi. Niko natwe ugiye kumana gukorana natwe mu bigeragezo, mu ntambara, mu bibazo, mu nzara. Mana, ugiye gukorana natwe, ugiye gutanga umugisha, ugiye
umugisha Mana mu izina rya Yesu. Abantu babona ko ari Imana twakurikiye. Uri Imana nziza rero, uri Imana yo kwizerwa. Turagushimiye Mana Data wa twese, Abanyarwanda turakunezerewe kugiye kutugirira neza Mana Data wa twese. Oh haleluya. Abanyetorero ubagirira neza mu izina rya Yesu. Dusengeye abarwayi bakize mu izina rya Yesu. Abarwaye indwara zaranye, abarwaye indwara zananiranye, aba turabasengeye. Tuzamuye ijwi twinginga Imana kugira ngo bakize. Turacyaha imyuka y'abadayimoni, imyuka y'uburwayi, iyo turayirukana mu izina rya Yesu. Duhamagaye imbaraga z'Imana, duhamagaye icyubahiro cy'Imana. Ndinginze cyane Mwami, ikiganza cyawe gikiza Mana tukirambuye kuri abo barwayi, ari abari mu Rwanda, ari abari muri Amerika, ari abari mu Bufaransa, ari mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye. Turabasengeye. Hari urwaye mu nda mu izina rya Yesu, turamusengeye Mana Data wa twese. Turinginze cyane kugira ngo umukize. Hari urwaye umutwe byayoberanye Mwami Yesu, uwo mutwe turawusengeye kugira ngo umukize mu izina rya Yesu. Hari unyeretse urwaye ikirenge cyajujubije mu izina rya Yesu, turamusengeye kugira ngo umukize kiriya kirenge Mana Data wa twese. Dusengeye abacuruzi umugisha Mana yacu, ushyira umugisha mu bucuruzi bwabo mu izina rya Yesu. Hari abari mu kazi gatandukanye, ubaha umugisha. Ingo ziri gusenyuka, imiryango yasenyaguritse, iyo turayisengeye Mwuka Wera umanukire mu miryango, umanukire mu ngo mu izina rya Yesu. Abadayimoni bo gusenya ingo aba turabirukanye katika jina la Yesu. Mana turinginze. Oh haleluya. Dusengeye itorero ryo mu Rwanda, utugirire neza mu izina rya Yesu. Mana umugisha wawe, oh haleluya, ugaragare kuko uri Imana ikomeye, uri Imana ikora. Mwami tugushimiye kutaduhana, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Komeza ubane natwe rero, komeza utugirire neza. Turagushimiye kuri umwami mwiza none n'iteka ryose Yesu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Turongeye turabasabye mukomeze mwomatane n'Imana, kandi tubasaba kugira ngo mudukorere share, mudukorere subscribe mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, kandi mudushyirireho n'amakomenti, mujye mutubwira kugira ngo tugire ibyo dukosora, kugira ngo mukomeze dufatanye muri uru rugendo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Murakoze. Shalom shalom. Amen.